Gostujte centru Bihać je Hasan Keranović, čuvar običaja i tradicije u Krajini. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i ja bih se zahvalio vama na vašem pozivu. Hvala vama. Kako čuvate od zaborava tradiciju Bosanske Krajine i koliko mi generalno štitimo baštinu i nematerijalno kulturno nasljeđe naše zemlje? Pa evo, prije svega bih rekao da zahvaljujući mnogo kudova koji postoje, koji njeguju tradiciju i ja sam jedan od tih isto što se trudim, tako da sam sakupio možda 1000 nekih starina, ali sve u želji da ih sačuvam od zaborava. Dakle, nakon završene srednje škole niste našli zaposlenje, pa ste odlučili da izrađujete suvenire. Počeli ste iz hobija, pa evo šta sve danas sadrži vaša kolekcija rukotvorina? Pa već sam vam rekao, imam mnogo, dosta, ali neke sam već dao nekome i na poklon, ali eto imam ono što sam dobio, imam ćilim, taj prvi što mi tetka moja dala. I tako je krenulo od tog ćilima, stap, prela. Kada sam obisao tamo susjedne države, Hrvatsku, Italiju, Sloveniju, Srbiju, kada sam sagledao kako oni njeguju svoju tradiciju, tek me je povukla želja da nešto ostvarim i u našoj Bosni i Hercegovini, odnosno Krajini. Jer svaki grad, svako selo ima svoju tradiciju i različite običaje. Dobro, evo, osim ćilima, šta biste iz vaše zbirke posebno izdvojili? Šta vas najviše fascinira iz prošlih vremena? Pa nekako svih predmeti, ali najviše izvorne pjesme i nekako ćilim, sofra, stap, prela. Sjećam se svoje nane, ona je isto vezla i prela. Pa zapisivam tako priče, imam isto mnogo slika od starih nana, od starih kuća, mlinova. Jednostavno imam ogromnu ljubav, pa sam obišao preko 100 sela u našoj dragoj, lijepoj Bosni i Hercegovini. Šta je sa predmetima koji su na stolu ispred vas? Zašto su oni posebni? Jeste, ovdje mi je trenutno, imam 2 ova kao mala filžana, imam mali džugum, imam ovu zdjelu za rahat lokum i kada negdje idem, kada me neko zove u goste, što ja znam, Mostar, Sarajevo, Travnik, puno prijatelja imam koji mi baš cijene zbog tradicije, ja to lijepo stavim u ruksak i gdje se god ispojavim kažem hoću kahvu iz filžana, a usput nosim i rahat lokum da počistim, kao i ovdje što sam donio studio. Dobro, evo dakle pričamo o prošlosti. Zašto bosanske avlije ne mirišu kao nekad? Pa ja često kažem, došao je kao novi vakat je stigao i često prolazim sela i kada vidim neku staru majku, nanu, ja ju priđem pa tako sa njom razgovaram o starim pričama, pa usput zapišem i nekako su mi drage od te mirisne avlije. Danas je nažalost puno avlija koje su salivene beton i neke ogromne kapije, ogrede, ali za mene je posebno neka skromna avlija kada je bilo više cvijeća i bilo je skroz nekako ljepše u onom starom vaktu nego sada. Koliko ste blizu ostvarenja sna o muzeju starina, ima li podrške za takve aktivnosti? Pa ja bih rekao da imam. Malo vlasti su obećali, ja se nadam, pošto puno imam tih nekih projekata koje sam uradio, ali hvala Bogu, ja kažem samo za zdravlje, pa se nadam da ću uspjeti tu staru kuću renovirati kako bi nazvao Bujrum kuća, a to sama riječ znači da bi mnogi prijatelji, gosti iz dijaspore mogli doći pa da osjete taj miris tradicije koja nažalost ode u zaborav, ali ja se trudim da ona ne ide u zaborav. Tu svakako imate našu podršku. Evo, kazali ste da prikupljate priče i poslovice, pa koju biste za kraj ovog gostovanja podijelili sa našim gledateljima? Pa znate šta, dok je moja nana bila živa, ja sam zapamtio jednu kao poslovicu. Ona mi je rekla, sine, kada mene ne bude bilo, kaže, bit će jedan pečet će ostati. Ja nju pitam, nane, koji pečet? Ona meni kaže, sine, ostaće ćilim, ove što sam ja tkala, ti ga čuvaj. Upravo taj pečet je taj ćilim. I kada vidim taj ćilim i te šare, svaka šara ima svoju priču, jer možda ta svaka priča, odnosno kao svaka riječ, svaka šara ima svoju priču. Pa se nadam da ću dalje se boriti, truditi, njegovati našu tradiciju kako ne bi otišla u zaborav. Ima još koji to isto vole i cijene, samo bitna je podrška. Nadamo se da će biti dovoljno. Vama svakako hvala na gostovanju. Hvala vama puno, Makro Selam i iz naše Krajine. Hvala lijepo.